Perkenalkan, nama saya Mailani Syafika dari kelas 92. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, namun mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, ayat ini menjelaskan tentang perilaku orang munafik yang berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, namun mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, ciri-ciri orang munafik ada 3 nih. 1. Jika berbicara mereka berdusta. 2. Jika berjanji mereka mengingkarinya. 3. Jika dipercaya mereka berkhianat. Jadi kita jangan mengikuti orang-orang yang munafik ya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.